Aye, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta hi kha lola hi Mr Post na post leyi a nga yi posta ka official page ra yena ka Facebook. Yeah, so ka siku ra namuntlha ra 22 September hi fike hi vona Mr Post a fika posta that picture tani mi swi vonaka mahlweni ka movha, and then a tlhela tsala title tani mi swi vonaka kwalano or caption a ku lembe leri i nga ri ku ta nandziha. Hi leswi nga swi tsala ntsena sweswo ku va an open statement ku na ti-suggestion ta nchumu, but of course mina leswi nga vheta ni sungula ni hleketa loko ni hlaya the statement a ku ri ku Mr Post to some extent di nga va di karhi di refera ka mhaka leya siva ra press rhangani yi nga ku trending. If ti-video leti mi nga se ti vona ni ta ni vekele ti-link ti kona kwala ka channel. Hi leswi ni nga vheta ni sungula ni hleketela swona ku swi vula ku Mr Post to somehow maybe di nga hetela di yi beefini siva ra press rhangani. We never know. Yin'we ya ti-album ya hume ya DJ Gift sweswi maybe di nga lava ku beef, di lava ku beefa kwala or di swi yisa ka main channel leya dyona la ku nga album ya dyona ya official leyi tala ku va yi huma of course in November or December. Maybe nga ya hlangana na beef yo karhi yo lena na ya va siva ra press rhangani ka moya wa December. We never know. Mara ko va an open statement maybe of course Mr Post a nga va kha a refera ka album leyi taka sweswi, of course leyi a nga feature hi DJ Gift ku na mindzilo leyi taka, or yena a nga va kha a vona ku maybe album yi ya va henhla ku tlula press ya, or maybe yana i vona ku album leyi ya DJ Gift yi nga va yi ri henhla ka ya Benny Mayengani. We never know. Mara mina lexi nga vheta xi ni tele i timhaka to Mr Post ti nga lava ku va di lava ku hlasela siva ra press rhangani. We never know. Loko na mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe. Uteka ngwadla